ترجمته ابن مالك. اسمه محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ليلو. وكشن اسمه محمد بن عبد الله بن مالك طائيلك جياني. طائي عنده شو أندلسان بر قرية دك بيوز كرك الجياني وبر أندلسان بر شهر قدم كه برونك مشو نمينين كه عزر إسبانيا نكه قلودو بوغان 500 yılda işbettiği İspanya olanı kond ihtilal aslı elvağlı Medinet Sebt Medinet İşbirliği diye yerlerle kuşup elvağan yerler. Bu Ceyyani yani Ceyyan da koyulke şu bir şu kadimki Andalus ki bir şehirden bu şehri bu. Ve kunyetuhu Ebu Abdullah. Bu kişinin künyeti bu Arapçada isim, künyet, lakap yakın bir yapma. كنت أبو عبد الله ولد في جيان في الأندلس سنة 598 وكشي أندلس هذا إسبانيا دان desek buludu. Şu İspanya'daki Ceyyan diyen şehir doğulgan değil. 589. yılı Hicriye 589. yılı değil. 98. yılı Hicriye 598 yılı doğulgan değil. Hacere ile biladil meşriki إلى القاهرة ثم إلى الشام وذهب إلى الحج وانتقل إلى حلب وجلس في حلقة ابن يعيش النحوي مدة قصيرة عاد من حلب إلى حماة ثم إلى دمشق وتصدر للقراءة. Bu kişi şarq şehirlerge hicrat qilgan, bu g'arbdan İspaniyadan Şarkı hicrat qilib Qohire'ye geldi, anandan keyin Şam'a geldi, anandan keyin Hajga kelgan bo'ldi, Biladul Haramaynga, anandan keyin Suriyaning Halab shahriga o'tib kelgan bo'ldi. Bu yerda İbn Yaishun Nahviy deb tekshirib ekan, buningki ilmiy so'rinda ma'lum muddat o'ltirgan bo'ldi. Anandan keyin bu kishi bu Halabdan Huma degan shahriga o'tib keldi. Huma şehri. O Halid ibn Velid'den kabristanlık bayağı şu an Huma milen biliyordu yani balığına. Anandan keyin Demeşk'e geldi. Ve bu adam bu o'qituvchi bir ve tasaddara al-qira'a. Bu o'qish degan mavzuda yani ma'arif mavzusida bir nayti sada bir to'negisi bo'ldi. Boshqa chiqdi. Ve tasaddara al-qira'a. Qiraatga naytin bo'ldi. Ang beshi bo'ldi jamoatning jutun beshi bo'ldi. له مؤلفات كثيرة منها أكشن نرغون كتاب لغة بلوب وكتاب قطار بغنا برنجة التسهيل وشرحه التسهيل أو تسهيل شريسة شرح الكافية الشافية وهو شرح لمنظومة بلغت 2757 بيتا بنحو الصرف وكافية الشافية شريسة كنسة Bu şerhi bir beytin bir şerhi beytlik bir kitaptan şerhisi ki o 2757 beyt ketken bu. Navsar Pars'ta. El-Elpiyye. Üçüncüsü El-Elpiyye. Ve fiha elfu beytin. Muşu katkan kitabımız şu ve okumak çoğan. Ve fiha elfu beytin bin nahva sarf. Onda Navsar Paka'da yani morfoloji sintaks bu akta imba min beyt var. وهي خلاصة المنظومة السابقة أوسا إلغاكي منظومة أن جوهر لك سوزب شقلغان كتبه بو خلاص توتنسي سبق المنظومي وفك المختومي وهو كتاب بالنحو منظوم بر سبك وتزق وبشتلنجان وفك المختوم عم بمر كتاب اسمه غامض بو وهو كتاب بالنحو ونحو يعرف بالكتاب سبق المنظوم فك المختوم يم الكتاب كده باشنس شوائد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجواب جامع الصحيح ألتنس لامية الأفعال وهي منظومة في 114 بيتا وقد شرحها ولده بدر الدين محمد هنا لامية الأفعال ديجنه o bir kitapka. O kitaptaki o beytkende bu 114 beytlik. Onun oğlu Bedruddin Muhammed Şeriket'e keyin. O lamiyetli afal degan o beytninki 114 beytninki
ahiri ama şu filmin ahiri yoki lam bilan tugaydigan şu lamiyatli afal degan shunday. ولا يتسع هذا المختصر لذكر مؤلفاته فهي كثيرة. Bu qisqagina kitap o adamninki muallifatining zikrini cho tilga ilishni sig'dirolmaydi. Chunki o muallifat yomon ko'p. وانظر بغية الوعاء قصر والدي قرية وانظر بغية الوعاء للسيوطي onun Suyuti'nin Bugyat Luğa degan kitap qarab bakayang deydi. Vahid بشرطة 130 يعني birinchi kitap 130 bet degandek وما بعدها ونون كينكي صفحة مقاربة deydi. وكذلك مقدمات مؤلفاته المحققة وشون o kişininki taxlanğan kitaplarının muqaddimatlari, xosatan kitabı tashilan kitabi مثلا ونون 18 bir صفحة وما بعدها ونون keyingisi deydi. توفى ابن مالك سنة 672 هجرية بدمشق رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته. ابن مالك وكشي Damashqda Suriyaning hozir Damashq shahrida poytaxtda 672 yil to'p ketdi dedi. Alloh u kishiga keng ko'lamlik shundaqa rahmat qilsin va o'zining jannatiga o'rinlashtirsin, shu yerdan bir o'rin bersin deydi.